Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazari ahanbada maruiba pau. Imphal Jiribam Lambi Hena Paktok Sauto Hanabagidama Kendra Road Transport and Highways Mantraloina Lupa Koti Samanga Subna Mari Hena Kaito Kre. Security Force ki chawna mai pakpa mo oina Tengnopal District Police amadi Assam Rifles ki apun bakangbu na moredagi lupa koti samanga henbagi drug fare amasung. Leibaga sinangarang paubuda COVID ki vaccine dose koti chamukun mapan lak ni futaru ki mathakta kapkre. Leibaga sina COVID vaccine dose koti chamayang kay yauna kam na buhona ringay cherak asida anobu corona variant sing thorak le hariba asina amukasu nungnang bapuk hale phiba masina aikhoina tabiriba miyam da hek yaba makai athuba matamda vaccine dose suna kapthok binaba amasung atopa miyoi sing vaccine kapada mateng pangbinaba apil tawjari laisada segi ngakthung naba achamba thong ahumasi inbiu face mask upiu foot taruki social distancing thambiu maimit amadi khutsa sing na hamdopiu COVID-19 ga mari lenaba e pau singi damak national helpline number sing 01123978046 amasung 1075 ta aduga Manipur gi helpline number na 0385241166 amasung 1800345381 ta phone tawbiu hauzik mapungoi ba pau Imphal Jiribam Lambi Hena Paktok Sautok Hanabagi damak Kendra gi Road Transport and Highways Mantraloina lupa koti samanga subna mari hena kaitokre Road Transport and Highways Mantri Nitin Gadkari ne Twitter da thagat pa warot amada hai National Highway Kuntra Taret Imphal Jiribam Lambi gi sarukara lane anigi ohenaba amadi samjenabagi damak lupa koti samanga subna mari lakhumbutra taruk kaithokle masigi damak Mukhya Mantri Nongthomam Biren Singh na Sri Gadkari amasung Pradhan Mantri Narendra Modi bu thagat pa phongdokle Security Force ki chawna mai pakpam oina Tengnopal District Police amadi Assam Rifles ki apunba kangbuna Moredagi lupa koti samanga henbagi drug fare Tengnopal Jila gi SPT has Bikramjit Singh na thokpa cherol amada hai aina yadaba polang sing ngamkhai wangwadagi pusilakpa thengnaba sarkar asina khongthang kaya lokhali mangna hai tha sigi tarukta Moregi Sunrise Ground mayada mioi amana gari machada Beg ama puraga thorakpa thengnaki mioi du khamduna check tawba da achauba box kunda sapon case tara mathoi da haplamba heroin powder ni chingnaba polam sing phagat pangamki pharba mioi du Myanmar gi khampatagi ni hairi Mangondagi heroin powder yauba sapon case ani kunamasung bike fagale hairi makha tarakpada security ki apunba kangbu aduna yumamada thibuhumgi thabak chathabada drug sing phagatki bani phagalwa polam sing adugi manungda heroin powder kilogram 53 gram samani phumathoi methamphetamine kilogram sam 53 gram chahum taramari yauri polam sing adu malemi kaithel da lupa koti samga sunani panlomgi oigani hairi rajyasigi mafam kaya da haukiba numit kharani asida nong leptana chirokli Imphal shahar gi akutpa mafam kaya ising tumjile nong namara moiduna Imphal gi khwaraman kaithel amadi atei kaithel singda pot yonba madi leibigi chang hanthare Tamenglong jila dasu ngarangdagi nong leptana chubana mausagi punsida akaiba thokle ingbagi chang henjinduna miyamna yumdagi mapan thongnadre Asian Highways ki thabak sugudaba Bharat ki simi kunipan ngarang Myanmar da changkhre haina ICP Moregi manager na haire tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini Lebagasi na ngarang pawgoda COVID ki vaccine dose koti chamukun mapan lak ni futaru ki mathakta kapkre masigi manung da dose koti marfu lak ni futare lomna anba dose ki aduga koti ni funipan lak marfutra ni pan lomna anisuba dose ki ni Kendra gi Haksel Mantraloy na hai ngarang khakta da vaccine dose lak humputaruk hena kapki Rajya Singh amasung Union Territory singda COVID ki vaccine lemna piduna lebaksin batungbada vaccine kapagi khongjang changsili Pradhan Mantri Narendra Modi na ngarang Uttar Pradesh ki Gorakhpur da lupa koti lising tara romgi tongan ba chakhut thorangi project sing sangakre project sing adugi manungda fertilizers plant AIMS amasung Indian Council of Medical Research ICMR gi regional center gi anoba building yauri Bharana ngarang leimaidagi pangsan sandana nongthak kapa ngamba missile Odisha gi Chandipur integrated test range da mai pangna changging tawkhre DRDO na hai missile aduna nongthakta leiba electronic target ama tamna kapkhatki masigi damak ngaksel mantri Rajnath Singh na DRDO amasung Bharat Navy bu thagat phongdok khre Imphal madi atai jila singi headquarters sing da ngasi phongba pause singi maroba pau singi namak haujik Wahengbam Washington leire Washington Thagatari Suni Imphal da ngasi phongba pause singda Moreda lupa koti samai henbagi drug faba Imphal Jiribam Lambi pakthok sakthok hanaba kendra na lupa koti samai hena kaithokpa
राजनीति अमदी कोविड की पाउना मरुइबा पाउ ओइरि बीजेपी लेंगाकना मियाम की हन खंगनबगी थबक चथरे डेमोक्रेसीदा हिंसा की मफम लेते हाइबा खंगदबगुम तौरे हाइबा हानगी मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबीगी वाफम नहारोगी थौतांगी हेडलाइन पाउ ओइरि पाउ असी हुयलन पाउ संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी इरेपाक नचिंबा पाउसे सिंगदसु हेडलाइन पाउ ओइना फोंगले मिखल की मैनिफेस्टो दा बीजेपी ना हेल्थ सेक्टर दा अहनबा मियंग चंगनबा डॉक्टर सिंगी सजेशन लौख्रे हाइबा पाउ इरेपाकी अहनबा हेडलाइन पाउ ओइरि इसेल एक्सप्रेस दासु बीजेपी की मैनिफेस्टो फोंगनबा सजेशन लौबा हौख्रे हाइना अहनबा हेडलाइन दा फोंगले इम्फाल फ्री प्रेस दा नागालैंड राज्य की मंत्रिमंडल अपस्फा खुदक लौथोकनबा केंद्र तक्सिनब वारेप लौखिबगी पाउ अहनबा हेडलाइन दा फोंगले सेनापति दंगसी फोंबा हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस ता नागा शांति की वारीसिन पुरकपदा थेंथबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा नागा होना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अपस्फा रिपील तौनब तक्सिनखिबा नागालैंड की ओटिंग मियोय कया हाथखिबगी थौदोकपु मंत्री दिखोना कंडेम तौखिबगी पाउ मरोइब पाउ ओइना फोंगले तमेंगलोंग दा फोंबा पाउचे सिंह श्याम गानफुई मेल अमदी तमेंगलोंग टाइम्स ता लियांगमई जाति की ख्वाइदगी चाउबा कुमई अमा ओइरिबा जागांगी फेस्टिवल बु राज्य सरकार ना रेस्ट्रिक्टेड स्टेट हॉलिडे ओइना लौथोकखिबदा हराव नुंगाइबा फोंदोकपा ओइना लियांगमई नागा काउंसिल मणिपुर न सिंधुना ngarang kangla tongbida pangthokhiba thauramgi pau photo konana phongli pauche singa sida nagaland gi mon jila gi oting da thokhiba thodok adugi matang da su nungai ta phungdok pa loinana nagaland da hojik chathariba hornbill festival gi matam tensin duna loisin khre haina su phongli ganfui melda Nagaland की ओटिंग दा थोखिबा थोकदोकपु यानिंग दा फोंदोकतुना मई की रैली न्यू दिल्ली की नागालैंड हाउस दा लुप कयाना सिंधुना पांथोखिबगी पाउ अमदी नागालैंड की अपस्पा लौथोकदबनी हाइबा नागा होहो की वाफम फोंगली अतोपा पाउचे चामदा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की चपचाबा मफम थासी की तारामाथोय दा लेपकनी हाइबा खोंगसाखुल एरिया जॉइंट एक्शन कमिटी की वाफम अदुगा तमेंगलोंग टाइम्स तना कोविड कमरी लेना तमेंगलोंग जिला लेखिदबा मीगी मसिंग तरा मरी सुरे जिला अदुगी ओइना नाबा फरकपगी चांग सादा मरफुद्रा मापल दशमिक तरुकनी हाइरदुना हौजिक जिला अदुदा एक्टिव केस अमता लेत्रे हाइना फोंगली जोरचानपुर फोंबा मसाउना थर्दा फेरजोर जिला बु अमुक हना सेमदोक सेमजिन तौनबा होनरिबसिंग अदु याहंदनबा फेरजोर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी ना मुख्यमंत्री एन बीरेंदा हाइखिबा अमदी हर घर दस्तक की मखादा तोंगान तोंगान मफम मंगादा कोविड की वैक्सीन कापगी थबक चथबगी पाउ मरुइबा पाउ ओइरि पाउ असि निसिंथ थुहिलटु पाउचे गिसु मरुइबा पाउचे ओइना फोंगली जोरचानपुर की अतोपा पाउचे मणिपुर एक्सप्रेस ता न्यू लमकांगदा इवांजेलिकल बैप्टिस्ट कन्वेंशन चर्च की मिशन यूथ कॉन्फ्रेंस होकिबा अदुगा एडिटोरियल दा अपस्पा की मरम दशु फोंगली अतोपा पाउचे सोगाम टुडे दा जोरचानपुर ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस ना सेमदोक लबा मवोंग की साइलेंसर पानबा बाइक सिंग फगतपा अमदी सोंगफे एरिया दा सादानबा अमदी nga फाबना सिंगबदा अथिंगबगी हुकुम थमखिबगी पाउसिंग असि फोंगली सुनी थागचरी वाशिंगटन लोइसिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba वैक्सीन कापथोकपा फेस मास्क उपा फुतरुक लामना लेबा खुत्सा अमदी माइमित तरु तनाना थंबा हाइबा असंब थोंगसिंग असि ngang चटपिनबा अमुहना निंगसिंगजरी अरोइबदा बरोइबा पाउ अमुक इम्फाल जिरिबाम लंबी हेना पाक्थोक साउथोकनबगीदमक केंद्र की रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्रालयना लुपा कोटी 5 सुबना मरी हेना काइथोकरे सिक्योरिटी फोर्स की चाउना माइ पाकपा मा ओइना टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमदी असम राइफल्स की अपुनबा कांगबुना मोरेदगी लुपा कोटी 5 हेनबगी ड्रग फारे अमसुंग लेबागसी नंगारंग फाउबदा कोविड की वैक्सीन डोज कोटी 419 लाख 93 की मथक्ता कापख्रे पाउ लोइजरे